cia Vilingi Wa Mauvoo. Nina uikwatio kiwio chaku kiende na kwa ilani na ukethiana ni ndangu dhoche nthini wa Vilingi Wa Mauvoo mwendo wa saa 3:30 ula kundethesia kwa liula kwanzia ya meko ni Sharon Dinda nyenita wa Faith Mackenzie wa Mutunga na yuni udhocha tukwateanie imwe kumayu ginya muthia tutanamba kwambia Mauvoo katone amwema alatukumbanisye muthenyani wa umunthi. Alatukumbanisye ni vamwe na Zama ya Senate ila idhinikia maundu maitheka na mawithi ululuko kutambuka kisioni cha Thwake. Muvungwa umwe kutabua andikithie Mauvoo kwa polisi awe tanu na thiniwe eyela. Umundi ni muthenya wa kwililikania yuluwa utheu ibinda ila aka memwaini. Na mwanake umwe kukilia uito wa kilo 50 aitumia maeo. Vilingi Wa Mauvoo Ni na ukethia na udhocha ingi. Zama ya Senate ila idhinikia maundu maitheka na mawithi ululuko ni ibikie kauntini ya Makueni kisioni kila kwa silanga wa Thwake. Une tina wa NND makisio kiu kuteta yuluwa mali kwanangika kumana na waki wa silanga usu wa Thwake. Caleb Chalo no kutopingu ya Vilingi Wito Wa Mauvoo nange waisu. Kamiti ya mbunge ya maundu maitheka na mawithi luluko itongoiwe ni mwene kivila Senator wa Nyandarua Mwangi Paul Githomi o vamwe na maseneta angi evo Senator wa Makueni Mutula Kilonzo Jr, Senator wa Samburu Lelengwe, Senator Njeru Ndwiga wa Embu, Ledama Olekina wa Narok, Senator James Mwaruma wa Taita Taveta o vamwe na County Commissioner wa County ya Makueni Maalim. Umundi une methwa mavika kisione cha Sioto Valley kila ke wodine ya Kalawa na kila kithengeanie na silanga munene wa Thwake ni kana kwithukisya maununganisyo ma NND yulo wa meisyo ile no kanisie o vamwe na useuvya wa silanga u wa Thwake. Mbaluti nini na ile itwe kawa ivindani yeja useuvya wa silanga u ni natumite numba mbingi cia ekali ma Sioto Valley yatukanga kwivo kuvuna kwa indo o vamwe na mathina angi maingi. Kila musi kwivo nomba ni mbatuku na tuajiva yati ikilemu tanene mekisungu. Ondola unatumie NND mailasimika kuandika ripoti kwisela kula kwi mbunge ya county kuvike ya mbunge ya Senate. Ya wasilanga wa Thwake ni muradi munene wa serikali wa Vision 2030 na ula ungamiwe ni kampuni ya China na ile NND meuteta kana itha ithukisya siyosyo ondola utumite onangi maikwata mathina maimaki mwi otondu mekwelesya. Ningitaze nomba ni mbatuku tiwa nuvungu taakita nai. Kwa hindi numba yaki we naina nitakite tena mheshimiwa waitu. Piano ba sina madina. Onakana ke kila ke mota kakatelema. Nundu kama niye kutelema we kindu kyake ibaya. Tewa nitike yake yamba tututu. Tikamboda kwatike ya ndia kukwatira siana. Akinena na NND ndine wa iseso yi Senator Mutula Kilonzo ni watula muti ungamei ulona ivo wasilanga u wa Thwake kwa kwitha unatula miao ya mawithi luko na kwikia thayu wa NND ma Sioto Valley muisioni. Mimi I have a very bad experience. Nataka kuambia wewe NEMA director. I have a very bad experience with this Chinese wakifanya SGR. And it was the same thing. Walilipua mawe kule Makindu na mahali panaitwa Kadhekai na walikuwa wanafanya usiku. Now let me tell you what is the problem about NEMA. In kisheria, and Chairman, just listen to me. In environment matters, kunaitwa polluter pays principle. In polluter pays principle, ni kwamba ule mtu ambaye anadhulumu mtu kwa mazingara anafaa kuadhibiwa. Nake Senator wa Kajiado Philip Mpayei ni watula serikali na kampuni ya China muti kwa kwitha itenekia wala nyomusio wa kutwicha mbaluti yu ondola wa thayu cha ivyuve ya kuleana na China kwitha mainengwa mawia kana contract vandhinu ya Kenya. Hawa wakaji wa hapa wanataka action, si maneno. Wanataka hii vitu ifanywe. Hii tumeongea sana.
tumeongea kwa gazeti, tumeongea kwa radio, tumeongea kwa TV. Hii vitu wacha ifanywe leo. Na tunasemaga kama si sasa, ni sasa hivi. Hawa jamaa wanatudanganya ati hawa jamaa hawapigaki blast usiku. Mimi niko na uhakika wanapiga. Na bwana Mutula Kilonzo Junior, wewe ni wakili. Kuna testimony kwamba wanapiga. Kwa maana kama hawangekuwa wanapiga, kungekuwa na watoto wanakimbia hapa. Hapa hakuna watoto. Kwa sababu ya hiyo kitu inastua wanaume kufanya kazi. Wacha tuongee ukweli bwana. Ama namna gani? Mimi najua nyinyi Wakamba ni watu wa bidii. Lakini hao wa Chinese wameleta taabu kwa hii mambo ya usiku. Ama namna gani? Kamiti ya mbunge ya Senate ya mawithu lukoni kwithe yandika ripoti kula kwi mbunge ya Senate yulu wa manungu nisio maene ndiala mosanya umunthu na vala Senator wa Nyandarua na ula ni mwene kivila wa kamiti yesu Paulo Githomi wetho ayelesia kana nimekwikia metalatala wise kwithia kiwu kila kikwitha kiili kasilangani watho wake kiitha kina muisyo kwa andu ala mekwitha maikitumia na vala waelesia kiuki nikikwitha kiitumika ndini wa city ya Konza kana ile kwitha yesikanie ta Konza Techno City. Ingiripoti ya Mutongo TV kuma Sioto Valley dhwake kaunti ya Makueni nitawa Caleb Chalo wa Mutunga. Koti munene wa Masaku ni umya mwio kwa muvungwa umwe ula ukuweta kana nunathiniwe ni maobisa ma abungwa yelani ya Masaku andikithie Mauvoo yulu wange wa isu kiseseni cha polisi cha Masaku ni kana kwikwa ukunikili yulu wandeto isu o kabindani kaungusi ili siabata ikwa nini yila ikonia kuwa wa kwa wakili wa koti wa Makueni ni maumia ukusi wa kotini wa Masaku. Kennedy Mulinge ena inge wa kwa uliku. Koti wa Masaku no mwenda muvungo molo kuwetetona kuniwa na kumi wane askalima yela kuandikithia ripoti kiseseni cha polisi Masaku ni kana ukunikili uwekwe. Ki chumanita na muvungo kwithana kuniwe au miwane maofisa na alao kuweteta umesi ndi akuna ripoti kongo miwa yela vayetambia inayosoa. Kwianana na ripoti ila somwa ni jaji wa koti wa Masaku yewetetwe matuku 17 mwezi wa keli mwaka wa 2021 muvungwa wo kwa Masito Dominic Nzangi twavikio hospitali muno Masaku yewe naye na kukwata uiti. Ona uwe ovo muvea wa koti uweteta kana muvungwa una ange makwati na isamu itembirikile yelani na manengwa kivungo. Kumana na ukuli ulo thakitwe kotini ni Daniel Mwongera mutongoesya wa ikwani ye mondo wa serikali wa kwenda kwithukiwa kwa muvungwa wo. Judge Kimeino wa kule muvungo wa tongo sivitali na kuthuyumwa ingi na livoti itungwa kotini vala ikwani yekete kwa matuku 200 mwezi wa 6 mwaka wa 2021. Kungi ngusi ili umundi nisiumia ukusi yulu wa kiko cha kutemangwa na kuwa wakwa wakili Onesimus Masaku mwini wa 10 mwaka muvitu aendea kukwata uiti sivitali ni umwe musieni wa Ilovi. Ngusi hii Joshua Musyoka na Peter Lugogo nisia ilesya koti undu kiko gicha kitikie vala maisie tamoni Masaku malanzo anombela wekala aweti embu ya kwenda kutethewa na makuni aungamiwa sivitali ya wote ulo wa musembisi sivitali kwa kutumia ambulance vala etino waki mundu mukwa mwike umie nyumbani isu ya kuite mvuko ayenda kusemba indi asione wanda vala wekiwe mbene ni maofisa ma polisi. Ikwani hii zilai na maloya mbewa 10 matongoni president wa ngwatani wa maloya va Kenya Nelson Avi munini wake Caroline Kamende Daudi na Andrew Makundi yekwatu wa kuendea kwithukiwa matuku mwanza mamoini we 10 mwaka huu wa 2021. Kennedy Mulinge, Vilingi wa Mauvoo. Thi yonthe eitania muthenya wa utheu ibinda ila aka memwaini muthenyani wa umuthi witano ni waumwa kwa andu mebetangane na mituo ya kubathula na kuthekeya aka ibinda yeu ciana mbingi cia A2 nite ya kuthi skulu ibinda ila sina mwikumana na ntheko na nthoni ekatwegwe ngewa isu kwa uliku. Na hii macho yako inakuwa kama yani kao? Sawa. Umuthi ni matuku 28 na mwini wa katano. Uu ni muthenya witha wi mubathe ula ni muthenya wa utheu wa akakabinda kalame mwaini kana World Menstrual Hygiene Day. Muthenya uu utania wa ni kana kusomethia na kubundisya andu yulua maundu ala akamesila ibindani yi na kumanya yulua utheu ibinda ila akamemwaini.
kuyana kwa mundu muka elingiletwe nukubathulwa ebinda yela wina mwai nikulikila kilungu kinene cha A2 alame kuyana na uni undu wongelekete muno na ni undu wa batandu kumanyigwa kwibetana na mituo taisu. Alama konetwe nthini wa muvea wa uima wa mwi nimethitwe maiweta kana kubathulwa ni kwithitwe kuidikila banene mikalile ya A2 na bebata wa kulikila kwa mituki ni kana kukwata mbau kisomo cha ciana cia A2. The day that is set aside to create awareness on matters menstruation and to make sure that menstruation is not a taboo topic in our communities. Number 2, I have also found it right to let boys know that they have a stake on it in terms of supporting the girls, in terms of providing menstrual materials, and in terms of reducing the menstrual stigma and the menstrual pain that is caused by boys when girls mess up. Also, it is also important for every girl and every woman to understand that menstruation is not a costly affair. Every woman can handle it actually without spending a coin, because we only need to tell them the properties of menstrual management materials as given by UN Human Rights, and every Kenyan can afford menstruation in a dignified manner and to experience it in a dignified manner without causing stigma and pain. Isio ni ila ucha na ukwati wanthi wiyulu kubathulwa kwiyulu nundu A2 ni malasimika kwiseubisya tutaulo twa kutumia kana ukethia mayubika sukulu ebinda ila mena mwai kumana na ntheko na nthoni ona angi mabikia na kutia masukulu. Kuyanana na Judy Sandia ulani mwalimu munene wa sukulu wa Ngewe Primary nukuweta kana ucha kisioni kiu ni utumite andu ona mamisi taitatu kwikala nyumbani ya lumu umwe undula uweta endhoni kati wa A2 ebinda yo ya mwai. Vijana hawapasi kuchekelea wasichana manake wameenda kwa mwezi. Hii ni vile tu mwili inageuka. Hawa vijana wakiwa wadogo, hata wasichana, inafika mahali ukifika mahali tunaitwa adolescence, wavulana mwili inaanza kugeuka. Lazima wajue that hii ni vile Mungu alituumba. Na wavulana wanajua wakitaka kwa hao wanapendwa na wazazi wao. Na wanajua wakitaka kwa wazazi pia hao lazima wape heshima wasichana. Kuikethia utheu ebindani yini undu ungi wa kumacha kumana na asia ya ingi kwithiwa matena ukwati nesa o matonyethia kana kumanenga A2 mo utheu ebinda yila mena mwai. Nake Grace Njoki ulani director wa muvea umwe ula withawi ngwatanio na muvea wa uima wa mwi wa Goal Setters Foundation ni waweta kana ni undu wa kumacha kwithia kana beandu amwe namba imwe mabuthi ya ciana kwithiwa na ntheko kwa aka ebinda yila mena mwai. Tulijuzi hizo aibu za kuchora mapu na Itina wa asiai masukulu wa Chani Secondary ulawi kauntini ya Kitui kutwaisia mwatianio maiteta yulu wa ungami muthuku wa sukulu usu yu bena wikwatio kana usungio nutonya ukwatikana itina wa kwithiwa na kikalo kimwanya cha kuthinikia bata usu muthenyani wa umuthi.